vergen bağladı. Canı çıkıp kettince Cardam çıkıp sabadı. Çalan dinle maliküm Tanılıp sağlarda vardı. Hizmet kılıp çok olsun Hayrat vergen mamadı. Kantı kötü yabadı. Çolgu batır salgandı. Çodura bakmurun Çoğunu bağlattır. Uçkan kıştay maliki Boşal dönü varıttır. Bakmurun antep tükanır Kolçolda biri bağlattır. Akıl üçün varıttır. Aytıp kabar sağlıktır. Anda işte жүргенін адамдар билеп алыптыр. Тоқмақ жауды торайғыр, айбанаттан зорайғыр. Ат күлігін кезде, алтын құлы кейгізде. Күннен күн өтір, күнмен дейлі келіктір. Айдан ай өтір, ай дейлі келіктір. Оша кезде манастыр, жетіге жақшы толықтыр. Мұның қаған аты жоң жерде, чымынас батыратын кембетте. Қырқпаланың үйгілір, манасы жинап алыптыр. Жоңайдалы далаға, çoğuldu ayın sağlıktır. Karanlıkтай macuha, 80 bala varlıktır. Sen görsüzlük kırkına, sen geçtiğini kalıktır. 80'inin içine, boz kalmaktı çoğmaydır. Manasın yolu zor oldu, 80 bala olmasın. 40 balaga asıldı, dalayının kırkıdı. Yüreğinin kan ketken, bileğinin sap ketken. Çıtra candan tümülü, cımına candan mülüsü.
Биринчиден ошол салтанаттуу уюмга өткөн Манас Семендей Сейтек уюмга өтүшүңөр менен куттуктайм. Экинчиден силерге чын денсаулык, узун өмүр жана эң бийик билим, акыл эс каалайм. Ошондой эле келечекте силер ак жүрөк Кыргызстан мекениңерди, иш мекениңерди жана ата энеңерди сүйгөн жакшы атуулардан болушуңарга тилектешмин. Эбесе мындан кийинки окууларыңарга Айылбаттан келген Сатыбалдыева Рахат эжемеге келdi. Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүн жакшы салтанаттуу кече болуп отурат. Манас Семендей Сейтек уюмуна өтүп атасыңар. Баардыгыңарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Азыр өзүңөр айткан ошол негизиңерди, антыңарды аткарган акылдуу, ыймандуу улаңыздардан болот деп ишенебиз силерге. Ар дайым окууларыңарда ийгилик болсун, ден соолугуңар чың болсун, ата энеңер менен биздин келечегибиз болуп, ушу силерге ишеним көрсөтүп отурабыз. Биз дагы ушул ишенимди актаган улаңыздардан